Makhlouf Bougareb, un ciseleur de rimes au cœur des montagnes. Zoula Makhlouf, c'est ton anniversaire et on m'a demandé de te dire quelques mots. Je sais que c'est pas facile, mais de trouver les mots. Mais je te souhaite d'abord longue vie auprès de ceux que tu chéris, comme Zouarouf. Et c'est l'occasion aussi pour moi de célébrer ton amitié. Pour cela, j'ai peur d'oublier certains mots et je te demande de m'en excuser. Des petites choses que je te dédie. Écoute un peu ce que j'ai écrit pour toi, pour ton anniversaire. Et à ça plus d'un titre, tu inspires ceux qui ont la chance de croiser ton chemin. Tu ne cherches pas à briller et pourtant tu éclaires autour de toi. Avec toi, les mots justes viennent naturellement et les silences aussi ont un sens. En plus d'être inspirant, je voudrais aussi célébrer l'aventure qui nous a tous les deux réunis, celle de l'écriture, par et pour les élèves du collège que j'ai eu la chance d'encadrer durant ma vie professionnelle. Ton don rare d'écrire avec le cœur, pour toucher, pour réveiller, pour inspirer, a été pour moi une lumière constante qui a toujours jalonné mon cheminement à tes côtés. Plume contre plume, idée après idée. Mes élèves et moi avons apprécié ta présence bienveillante, ta vision nourrissante, ton écoute attentive et empathique, ton énergie motivante et ce fort intérieur qui te pousse à semer l'espoir chez les jeunes. Que cette année t'apporte autant de lumière que ce que tu offres aux autres. Continue d'être ce que tu es, de nous inspirer, continue d'écrire, continue de transmettre comme tu le fais si bien. Joyeux anniversaire mon cher Makhlouf, et à d'autres projets ensemble, je l'espère. Mes amitiés. Avec ses mots propres à lui, des mots tout simples, Makhlouf Bougareb nous invite à entrer dans son monde de poésie qui coule dans ses veines, de rêves et d'espérance. En ce jour d'anniversaire, où il a vu le jour dans cette terre bénie d'Atiani, je lui adresse tous mes vœux de bonheur, santé, longue vie, pour produire encore plus. Amitié, Ali Bachouchi. مساء الخير في اللون. ساكيت سنفكيت وقنيت لكني أنا سينا غدا غلوف بوغارو أمولي ممكاز استغزل عمري داركاز الناصور ذا مدياس مقران يخدم انت مدياس تلقاين سنفكيت وقنيت وكني أدنى مريض كديانية نميوسعين المويلي ذا شو داعي يجمعن يعني ناغن سلام دياز كخدم شطو زوان أنا خدمة ياك البروجي وقبل مازال وياض إن شاء الله عزات غير الزوج هذا وهذا شي اللي غستغزي لعمري إن شاء الله كوسا كدي في بخير أمك تشيني أمد واش ولتيك وتشاهون لنا الخلف الأول دونك ما نهضر في مخلوف بوغارب دار كازيك قدش نطاس في لا كولتور يدلس مزيغ بربر اون جينيرال اذا مدياز يتارون سفرا يورا غطاس لي روكوي وينغا يبغى غطاس بورازن ديال الدومين ديال لا بويزي دابا قدش نسيزيك دني سيزيك دابا دي شفان يسي وستيلو دورقص ارميتورا نكا الانترنت الانفورماتيك الانتيليجنس ارتيفيسيال نمزوارو ياكل شغاله كي دابا ديك التونز الوقتيس
شو قيل هنديك داغني سي كالكان يتنادي يحمل ارتورا يحمل هذا يحفظ سي كالكان كي بارطاج اوسي اين هذه موسني وين تاكل لي بارطاج دونك تنميرتيس ما الا ولا كان شو نخدم اونصومبل كاين يدس اون جينيرال طاسين نخدم قلع نخدم ارتورا يعني ومازال نخدم بريفمون كان تسميتيغ نخدم اونصومبل لاسوسياسيون ساكن توريت ميمون سيتي البروميير انفيتي نو داغني دي ليميسيون دي تاديني الوقت الانترنت ينفكي الحرمه سي ليميسيون زعما تسافم سور يوتيوب نخدم دي فورماسيون سور لونفيرونمون داكي دي لا ميزون جون دي فورماسيون داغني سور لو فيفر انصومبل on a collaboré dernièrement dans des ateliers de l'association éco-volontaire, des ateliers d'écriture بغا ليفينمون اللي نخدم يوم الوقت اما قرن تفسوت نخدم اوسي طروازي ديسيون الهان مليح صالون دي ليبر مولود مامري نخدم داغني اطاس ديال الدومين كي جوستومون d'écriture et aujourd'hui il est aussi voilà président de l'association des activités de jeunes de la maison de jeunes دونك مازال خير بزاف استغزيل عمري خدام مخلوف ان شاء الله سيور زات نخدم اما خير ميرسي عمولي انا مكاز يدام مخلوف اسم مني الصحه لهنا تغزيل الله عمر ان شاء الله دام مخلوف وني حمل نتا دارتيس وني حمل نتا مورتيس سي ان ميليتون دي بون كوز شفيغي يرسد يونتيكل تا اثفرانين اسمي غوار ونار اسمي غوار شيم il a toujours œuvré dans le bon sens c'est un artiste au sens large du terme donc اكني يحمل ثمرتيس يقول كني ولا نكني نحمل دونك اسن مني تغزير الله عمر ان شاء الله صحاب لهنا وان شاء الله هذا غيلي وهذه لي يتواشولتيس الزول في اللون سلكي سويت سيقد تهضر في دم مخلوف بوغاريب c'est une personne que j'ai rencontrée اسمي vraiment au fin fond du gouffre j'étais désorientée اللي حمل غادرو حمل la poésie حمل le théâtre حمل tout ce qui est culture en général mais يروحي الخير grâce à lui j'ai retrouvé الخير النية Amish, on s'est rencontrés pour organiser des événements. Il m'a vraiment donné l'envie d'aller de l'avant, il m'a donné le courage avec un savoir incroyable. Il m'a dit que je suis lire. C'était un prof extraordinaire pour moi. Dieu merci. Je n'ai pas fait de سيدي وميدي يتعاونوا وميدي يتمليض اتصل شغالي قلهان اما ذي الدومين لا ليتيراتور لا بويزي لو تhéâtre en dehors qu'on a pu travailler ensemble ouais le côté humain il est vraiment extraordinaire. Merci d'avoir existé, merci d'être là, merci d'être aussi gentil, généreux. Merci خدام مخلوف. أشدني في مخلوف بوغاريب. C'est un personnage important de la commune nord, pas seulement, c'est Dion Gedlis en général et Demdiaz, c'est quelqu'un qui manie le verbe avec perfection. Sans doute même Sarah, je n'ai jamais changé mais ديون يكتش ناطاس القدلس ديون الرجاز اللي عليهم يكتساوى الناطاس quand on le sollicite il répond toujours présent pour moi j'estime qu'il est incontournable en tout cas de la commune nord ما فهم الحاجز من دارهم والسودارة يمكن بغارب على خاطر دويني تساوين عطاس يلقى شي نقدم هناك personnellement je l'ai toujours associé dans mes projets
salon du livre, les chantiers formateurs de la jeunesse. Donc, elle m'a dit la maison de jeunes, mais en dehors de la maison de jeunes, chaque fois qu'il y a une action, on pense toujours à et puis tout le travail qu'il a fait, les textes qu'il a fait, l'hommage il a fait Yidir, les hommages qu'il a fait Mouloud Mamri, tout ça, il a toujours été présent, il a toujours apporté sa contribution et de quelle façon, hein, c'est surtout la poésie. Mais moi j'adore sa poésie, j'adore les mots qu'il utilise. J'ai appris beaucoup de mots. Attention, aussi, il maîtrise les deux langues avec perfection. Vraiment, c'est quelqu'un à qui on doit rendre hommage. Zulf Laouen, Aslam Aloun. Donc, à l'occasion de son anniversaire, Seigneur Dam Khlouf Bougareb, Seigneur Amouli Ramikaz, Inch'Allah, Stazil Amrik, Inch'Allah, Djoudjir de Tamor. Donc, Dam Khlouf Bougareb, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour notre commune. Je le qualifie de ce terme, c'est un intellectuel discret. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses discrètement, sans se mettre en avant, sans être. Il a toujours répondu présent à toutes nos sollicitations, à toutes les sollicitations de la commune. À chaque fois, il a toujours répondu présent. Il a à son actif, bien sûr, beaucoup d'écrits, que ce soit en poème, que ce soit en écriture. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans plusieurs occasions, notamment dans les hommages dans des activités qui se passent au niveau de la commune. Donc encore une fois, un Seigneur joyeux anniversaire et longue vie en bonne santé à toi, Dam Khlouf. Zélam Khlouf, voilà, donc c'est pour un témoignage envers toi, donc chaque dîner. C'est avec un grand plaisir, avec des nerfs que tu as été beaucoup pour la culture berbère, la culture tmazight en général, surtout tes beaux textes, tes groupes Yanni, dont ma préférée, c'est Gmet. Donc chaque dîner, c'est Zélam Amrik, longue vie à toi et joyeux anniversaire. الزول ici c'est le tac اسقو سيردون هضره في مخلوف بوغاريب اسميس سوازاليس مخلوف بوغاريب en fait c'est une personne que je respecte beaucoup. On a eu l'occasion de travailler ensemble il y a 5 ans. En fait, on a fait une adaptation de la chanson de Idi Rezaou tout le temps en kabyle. C'est une belle expérience d'ailleurs. C'était magnifique. C'est quelqu'un qui est, regardez, poète, auteur, compositeur. C'est vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment très très cultivé. Même j'essaye des fois, il partage des poèmes comme ça sur les réseaux. J'essaye de comprendre un mot comme ça. Il écrit comme en français. Hein. Et même les Français, je ne sais pas là. Tellement le niveau, il est là. Alors c'est des gens qu'il faut encourager. J'aurais aimé être là à ton hommage. Mais voilà, je te fais une petite vidéo. C'est la Suède. Et merci beaucoup.
يفنك ما مازال نغسي ويني عداني عجربانك مدن المحال عيض الحباب أيوفان ذي طيق عيث اللي نثبو نقبض الحباب انقصار نكسد خيق انفاس في الجنة ظل بنت البحار كل سدا شارد نسراس ورنعقو ما ممزق فراقي زمان الناس نسان فوز العمر اني دير والنتزالاس بتنزي ذجر ويعمر لقيت متشن ذولاوان لقيت متشن ذولاوان سهوس النقميس نكار فتومي ذا غيوان فتومي ذا غيوان مذوين ينسى مذو حبار نصف راسي مطعوان لو اسف وسريجار شو صرا يا حبيبي نقبل الأحباب نقصر نكسب خير انفار في الجنة كنت البحار كل سدا شاد نسراس ونعدنا نوصل فراقي زمان الناس نسال فوز العمر أني دير والنتسايا الثاني هي فوالا شنو نتاع تاعي الأحباب بون سي با بور ريان بيان سي لا شونسون هادي خاطر لا شونسون هادي لا ميوزيك يخدمو تسمى خلوف بوعا فوالا سيني الفلسفة بغيتي ولكن هذا سيني جوايز انيفرسير مولي غنجاز دونك فاش وزاري غنسالي تبدو خاطر مخلوف صافي لونطون كاين الانسان مالوريزمون عرفتو ماشي كاينين رمي الانسان دونك جو ما رابيل با شو زرع بلي نسيتي ما كاين فاستيوين دون دي رونكونتر كاينين دونك سيرتينمون نفوا دون دي رونكونتر بالله من بعد الانسان ابري يوغا اون اي دوفوني امي دونك تصل شوالي اللي شاكين فيس اما تيشتي وين اما داير ولا نسا يخدم بومرداس لونيفرسيتي بومرداس لينيل ولا نكيني لا ميم شوز دونك تصل الشوالي باغي يشارك ممكن يحمل ذا قبايلي يحمل لا بويزي يحمل لا ميوزيك داير كيفاش ماردني توجور ديوان مواكب ديال خديم ديكوان كاس ديالنا سينما الصنع المواياكين اتسيتيرا دونك يسال لي لومور غادي نتفهم بين سي كيلكي تصاصع يحمل لومور دونك ماردني هذا فرصه دونك فوالا سي كيلكان qui est très sensible
C'est un artiste, c'est un vrai artiste. يورا في الشمال يورا أما الصرومي فما ستغيريش دونك هكا سيت ان موند دو كولتور حملها غطاس باسكو ميم لي وا دي كاليتي هيومان دعميهم فوالا دونك الميوسيان دايور كي بغا نخدم على فيديو هادي اللي الحانوت ساكي باسكو تاخد تصاوير ما غادي يروح على رواه واسيف يتعدى داك اللي سي لا بوتيك كاينين دونك الا كاين تغيمين تساوي دايور اون انيكدوت كان هكا يوم ثالثه كاين جو ما رابيل با شو لاني كل مره دير روحها تيلي الواد هذاك ضا شيني هي ضا انا دير روحها كاين زونفيروني 11 ونص 12 غير كاين ما يلا زاكني بنادم ضا يتسافي تدفاكي ضا شيني ضا ساكي ضا بيان alors c'était des moments formidables تمني راس فوزي العمار Merci, Damarlouf Bougareb. Tu n'es pas seulement un poète, tu es un témoin de la vie, une voix qui a su transformer le silence en parole, le doute en lumière. Chaque mot que tu as écrit est un chemin vers la vérité, une invitation à regarder le monde avec une sensibilité rare. Ton écriture n'était pas une quête personnelle, mais un don généreux, une manière de relier les hommes et d'éveiller leur conscience. Ta plume, toujours humble, a traversé les frontières, offrant aux générations futures des enseignements précieux. Tu as vécu dans les mots et par les mots. Mais ce que tu laisses derrière toi ne se trouve pas seulement dans tes livres, dans tes poèmes ou dans tes traductions. Ce que tu as réellement offert au monde, c'est l'art de percevoir autrement, l'art de saisir la beauté cachée dans les moments les plus simples, l'art de l'engagement, de la révolte silencieuse et de la paix intérieure. Grâce à toi, nous avons appris à entendre ce qui ne se dit pas, à voir ce qui échappe au regard. Aujourd'hui, nous te remercions du fond du cœur, Damarlouf. Merci pour tes textes, tes combats, ta générosité. Merci d'avoir offert aux générations à venir une parole qui n'appartient qu'à toi, mais qui résonne en nous tous. Que ta poésie continue de voyager au-delà des frontières, de porter haut la voix des opprimés, de ceux qui ne se font jamais entendre. Que ton nom vive à travers tes écrits, dans chaque rime, chaque phrase, chaque livre que tu as laissé. Que les futures générations, en lisant tes mots, trouvent un guide, une lumière pour avancer, comme tu l'as fait, sans jamais faiblir. Thanmirth, Damarlouf. Nous te souhaitons une longue vie avec d'autres ouvrages. Que ta lumière continue de briller et que la sagesse de tes paroles continue de résonner à travers les âges.